tsa motlakase. Fa Tautona Masisi a kopa peo marumo fatshe magareng ga lefatshe la Russia le la Ukraine. Mo tsa metshameko kgwele ya dinao e dirisiwa go ruta le go fa bana ba setsana ditlamelo tsa botsogo ko Maun. Dumela batsotlhe tse ke dikgang tsa Botswana Television tse di gasiwang ka tlhamalalo go tswa toropokgolo ga borone ke bidiwa kaelo sa bone mme ke na le tshepiso sekolo mo puong ya diatla. Dikgang tsa letsatsi la gompieno lefatshe la Botswana le letse le rotse semmuso dikoloi tsa motlakase mo toropokgolo ga borone. Dikoloi tseo di akaretsa ya modiro wa SUV le dibase tse tharo. Se ke tlhabologo e Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a reng ke bontlha bongwe jwa maitlamo a puso a go netefatsa seabe sa lefatshe leno mo mogameng wa madirelo a dikoloi tsa motlakase le kgatelopele mo maitlamong a tlhabololo itsholelo e ikaegileng ka dikitso le maranyane. Koloi e ya modiro wa SUV e dirisang motlakase e neng e ribololwa ga mmogo le dibase ke dingwe tse di agilweng mono ka tshwaragano le dikhamphane tse di tholegang kwa lefatsheng la China. Se sala morago maitlamo a lefatshe leno go ngoka bagwebi ba ba ka thusang mo ditirong tsa dithabololo dikitso le go thusa go atega ga maitlamo a go dira dikoloi tsa motlakase mono. We are not trying to reinvent. Others have done it. But we want to play a part in this, not just for our economy and our environment, but also to enhance those aspects of our knowledge economy that optimize our natural endowments that are found in Mother Earth. We are in discussions with our neighbors. The Zambians, for instance, are going to be very strongly funded by the Americans to develop the value chain as part of the electric mobility. We want to regionalize some of these value chains, whether it's a training component or some aspects that are to do with electric mobility. Fela go dirwa ga dikoloi tse mono ya bo ile maiteko a gore go rekegelwe tikologo segolo jang ka e dirisa motlakase e seng lookwane le le tshabelelwang ke go kgotala tikologo. This initiative is not just about technology. It is about people. It's about ensuring that every citizen has access to clean, affordable, and efficient transportation. By investing in electric vehicles, charging infrastructure, and sustainable energy sources, we're laying the groundwork for a greener, smarter Botswana. Thabologo e ikaegile segolobogolo ka go thabolola dikitso tsa Batswana le go netefatsa seabe sa bone mo mohameng o. Also, Skywell was here last week, where we assembled one SUV, the one sitting in our station where we assembled it. That black vehicle, it was assembled here locally to train our technicians on how to put these things together. So where we are now is that we have a full team of trained technicians that can do this assembly by themselves. This is the first level assembly facility, not automated. They will, when we find budget, develop their own premises, which will be automated. As the marketing component gets built into this through their partnerships with the private sector so that the products can be evacuated to market. Puso e dumela thata gore lefatshe la Botswana le ka nna boremelelo jwa madirelo a dikoloi tsa motlakase. Monica Setswaela, Botswana Television, Gaborone. Mo dikganyeng tse dingwe Tautona Masisi a re lefatshe la Botswana le tla tswelela le kopa gore ntwa e phagetseng gare ga mafatshe a Ukraine le Russia e bepe. Tautona a re go tshwanetse ga rotloediwa matlhakore mabedi le bao ba emeng nokeng go ba marumofatshe go na le go kuketsa ntwa eo. O buile se fa etetse ke momedi wa lefatshe la Ukraine Melio Bov Abrivitova yo neng a tsile go molaela ka weditse sebaka sa gagwe mono. And we intend to do everything to ensure that we raise our voice to the extent that our voice would have an impact in calling for a cessation of hostilities and for a need to get around the table to discuss and sort out these challenges. I want to urge Ukraine also to ensure that
it urges its friends to help them end the war and not escalate the war. And we too will urge Ukraine's friends and urge Russia and Russia's friends to de-escalate until we have a cessation of hostilities. We express our Ukraine's gratitude and appreciation for supporting Ukraine, for being such a supporter of our territorial integrity and sovereignty. Recently, Botswana joined the final declaration of the Peace Summit in Switzerland. From my president, express our gratitude for this, and we're looking forward for Botswana to participate in all the processes that are happening today to bring just peace back to our land. Tautuna Masisi gape a kopane modulasetilo wa Kimberley Process Re Ahmed bin Suleiman yo etetseng mono fa a bua le Tautuna Masisi. Re Suleiman o ne a supa fa ba eletsa gore lefatshe la Botswana le tsene ditshupo tsa mono ngwaga tsa DMCC Dubai Diamond Week tse di tla tshwarang ka kgwedi ya Ngwanatsele mono ngwaga. We want Botswana and Botswana to, without ceasing, be known for and about diamonds. So the day will come when we can't mine any more diamonds from Botswana, but the history and the fact of Botswana origin diamonds being all over the world will always be there. And we want to be a part of that wherever the diamonds go in the world. And that's why it's important to link up with yourselves, because our diamonds do travel. They get to DMCC, and from there they go elsewhere. We want our citizenry to associate with the diamond passport holders of Botswana. Your invitation, Your Excellency, the diamond, whenever you feel you want to showcase it in Dubai and Abu Dhabi, It's got an open home. We had the one from Lesotho showcased in our diamond exchange when we just moved into Al Mastawa in 2009. And then they had it in Burj Al Arab for all the statesmen, and it went around. So it's a common thing. You see Sotheby's doing it, Christie's doing it in the Al Mastawa. We've had successes by showcasing it. Mokwaledi wa lephata la temothuo Menensi Chengeta a re banni ba Chobe ba maoto a tshupa go akola meamiso ya lenaneo la thuo le tlotlo le le ka ba thusang go godisa thuo ya diruo le go tlhabolola mohama wa lone mo kgaolong. Me jaanong se se ngomola pelo ka gore go ikwadisitse batho ba le borobedi fela go dirisa lenaneo leo. Me Chengeta o buile se mophuthegong ya kgotla kwa Kasane. Kitso Temane. E rentswa kgaolo e tshwengwa ke dikgang tsa diphologolo le bolwetse jwa tlhako le molomo. Go lemosegile fa seo e le mangwe mabaka a kgobang morafe moko go tsibogela lenaneo la thuo le tlotlo. Le fa go ntse jalo, se se molemo ka lenaneo le ke gore le akaretsa le thuo ya diphologolo, selo se se tla thusa mo go tlhabolola mohama wa bojanala le gone go somarela ditsatlholego. Dipalo tsa batho ba ba ikwadiseditseng gore ba batla go tsena mo lenaneong le mo nakong ya gompieno di go 8. E rile ga re ta ka lenaneo la thuo le tlotlo lone ra bo re la atolosa wa go bona gore mo temo go na le yone wildlife gore o ka tsaya diphologolo tsa naga e le leruo la gago. Re itse mo kgaolong ye re na le dikgwetlho tsa gore go leruo go wildlife. Gompieno ga re lebella mo kgaolong ya Chobe hela ka ga ya atologileng ka teng le na le tshono e gaisanya mongwe le mongwe mo Botswana ka mabaka a gore le bapile le noka e nang le metsi a sa kgaleng. Dilo tse di tshwanang dinotshi ditlhapi di tshwanetse gore di tswe ka kwano. A re ipopeng re itsolopaneng re dire clustera hela e tlabe e rule itlhapi re kgona go bona itlhapi tse di tswang re di ruile mo malapeng kana re ruetse go kae tse e leng re kgona go dintsha di tswa ka kwana gore ke tsa Chobe. Le fa go ntse jalo bangwe ba ne ba ntsha maikutlo a bone ka dikgang tseo. Dikgomo tsa rona kaila hela ga gona go dinwang teng metsi ga re epa metsi diba tsa Setswana tse di tswa o duela mo teng. 256 go na le yaka go sa tswa go buiwa go na le ditao ga o ka ke wa tsamagela borwa go ba dikgomo ha gone ho ditao di ka dija yaanong ne ke botsa gore a me re thusiwa ya ga go na le a water development project
motho a ka etsang leng gore ke thagololang seemo sa metsi kana mo ditanka mo e ka nna tsone tse leng gore di thusa gone gore tisulata metsi go tswa hale gore a ta gamoleleha a ta kgone go ka nosa leruo la gagwe. A re tsweng mo go ngakaleleng re le nosi mahatshe a tsweletseng ba bereka ka dithopha. Ka jalo banne ba ne ba rotloediwa go inakana le lenaneo la thuo le tlotlo ka le ka ba thusa go akola go le gontsi mo ditsatlholegong tse di fitlhelwa mo kgaolong ya bone. Kitso Temane, Botswana Television, Kasane. Motsetona wa lephata la dikgaolo le tlhabololo magae mme Talita Monnakgotla a lenaneo la go tlhabolola batho ba ba seng sego mo setšhabeng le ba metsi e kgakala ditlamelo le atlegile mo maitlamong a lone a go itebaganya le dikgwetlho tse di lebaganeng batho bao segolo jang mo go tokafatseng ditirelo mme Monnakgotla o tlhalositse se maabane kwa phuthegong ya babegadikgang e maikaelelo a yone e neng e le go sekaseka tse di kgonnweng le tse di santseng di saletse kwa morago ka lenaneo leo la ngwaga tse di 10 le wela. Tsholofelo Tombale. Puso ena a simolola thulaganyo ya Rural Area Development Program Affirmative Action Framework Plan ka ngwaga wa 2014 ka molao wa Palamente o neng o diretswe go thusa go itlhaganedisa go tsenngwa mo tirisong ga mananeo le dithulaganyo tse di ikaeletseng go rotloetsa tekatekano mo dikgaolong tse di kgakala le ditlamelo. Lephata la dikgaolo le tlhabololo magae le tlhophile go wetsa lenaneo le la dingwaga tse di 10 ka go bitsa phuthego ya bobegadikgang e neng e gatela dikatlego tsa botlhokwa go akaretsa go fedisa dikgoreletsi tsa go fitlhelela ditlhaeletsanyo metsi le motlakase. I'm delighted to highlight that among the 73 recognized settlements, 100 Ke motlotlo go tlhagisa gore mo mafelong a le 73 go na le phitlhelelo ya 100% ya metsi a a nowang go akaretsa le a epiwang le go tsenya dipipe. 97.1% ya batho e kgona go akola ditlamelo tsa ditlhaeletsano. 0.1% have mobile connectivity. Tona o tsweletsa a tlhalosa tse di kgonagetseng mo go oketseng ditirelo mo dikgaolong tseo. 98.6% of remote areas. 98.6% ya dikgaolo tse di kgakala le ditlamelo di na le dikolo tse di potlana, mafelo a go tlhokomela bana le a itlosobodutu, se se supang gore palo e neng e lebeletswe ya dikolo tse di potlana e fitlheletswe, se se supang kgatelopele. 95.7% di na le mafelo a boitekanelo a na le ditirelo tsa motheo tsa botsogo. To primary healthcare services. Go tlhalositswe fa segopotso sa lenaneo le se tla akaretsa pitso. Remote area development, affirmative action, employment promotion pitso. Remote Area Development Affirmative Action Employment Promotion pitso se re ntseng re se dira ke go aga tikologo e e siametseng banana ba rona ba ba nnang kwa dikgaolong tse di kgakala le ditlamelo go bona gore a re ka ba bulela diphatla tsa ditiro ka moso re tla kopana go sekaseka tse re di kgonneng. We will be gathered to see what has been our success in regard to that. Lenaneo le tla emisediwa ke sa National Social Protection Framework jaaka puso e tswelela go dira ka natla go ya manokeng setšhaba sa yone. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Mo go tse dingwe go nnile le kotsi ya koloi kwa Tlokweng e neng ya gapa matshelo a batho ba le batlhano e ama koloi ya modiro wa golf GTI le tse dingwe tse pedi. Se se tlhomamisitswe ke mookamedi wa mapodisi a pharakano kwa Tlokweng Inspector Chairman Mfakose mo potsolotsong le lekana la begadikgang la BTV News. O nkutlwe Lethamaga. Lefelo le mo tseleng e yang go molwaneng wa Tlokweng ke lone le tsitseng wa tlhotlhapelo mo go ba le bantsi ka jaana kotsi e masisi e na diragala e bo e gapa matshelo. Kolo iye ya modira golf GTI e sugakaneng mo e senang bolebo go tlhaloswa e le yone soswere le mo kotsing eo jaaka e na thulana le dikoleji le pedi tsa modira Toyota Corolla la modira Mazda MPV fa pele ga kereke ya ZCC gone ko motseng wa Tlokweng. Me go eng ga rona ra go ne re le ba semo sa lehilora o go supagala ne go sa nasente Corolla le VW ne di tswa ke matsatsi ra dia tabatsatsi ya MPV yone ne ne ra go ra itela se mo se so ne se nterra e una le wala tlhotse ke matshelo ne ga supagala gore
ba ne ba tsamaya ka meter ne ba le 5 ka pa tempera ene le ba pa e ke ne ba ba babedi mme bone ra ne ba bona dikgobalo tse di potala ka tse di gagare ka gore ba sedile gare ba ko mareng. Mongwe wa bapalami ba koloi e ya MPV yo e leng ngwana go tlhalosiwa fa a ne a bona dikgobalo tse di masisi mme a na tabogisetswa ko kokelong ko a santseng a lwela botshelo jwa gagwe. O santse a le ko sepateleng sa Seketeleng mme ke solela gore ta sekile. Tsela e yang ko molwaneng wa Tlokweng go tlhalosiwa e le borai ka e tshabelelwa ke dikotsi. Ditšhotlhomiso tsa mapodisi ka kotsi e di santse di tsweletse mme ba kopa setšhaba go emisa go kwa lepego tse di senang boammaaruri ka kotsi e ka jaana seo se baka ketsaetsego mo setšhabeng ka gore go ka tswa go iragetse eng mo kotsing e. O nkutlwile Thamage, BTV News, Tlokweng. Mo go tsa mafatshe a sele lefatshe la Mozambique le ipaakantse go ya ditlhophong ka Phalane a tlhola bofera bongwe bontlhopheng botlhe ba botautona ba ipapatsa ka gore ba tla tlisa kagiso kwa lefatsheng leo. Re Daniel Chapo yo e leng tlhopheng wa phathi e busang a re o tla ba kagiso le tshireletso kwa pele ka gore fa go sena kagiso le tshireletso ga gona ditlhabololo mme a tshepisa go tsibogela seemo sa kwa Cabo Delgado. Phathi e busang ya Frelimo e ntse e busa Mozambique fa e saletsa boipuso go ga 1975 go na le bontlhopheng ba le bane ba ba emetseng botautona mme phathi ya kganetso e di fetang ke ya Renamo e neng e bidiwa Mozambican National Resistance Movement. Phathi eo e ne e le mo ntweng le busang dingwaga di le 15 go tswa ka 1977 go felela ka 1992. Baitsana ba tlhalosa fa dikgwetlho tse ditona tsa lefatshe leo e le itshireletso segolo jang go kgaolong ya Cabo Delgado. Go ya ka Voice of America News, ditlhopho di tla diragala lefatshe lotlhe le kgaolo ya Cabo Delgado. Batho ba le 17 million ba ikwadisitse ditlhopho, palo eo e oketsegileng ka 3 million go tswa go ditlhophong tsa 2019. Wetso re digela jaanong ka go lebelela tsa metshameko le city. tla ke go leboge wena kaelo sa bone ka pego eo e dule diatla ya kgantsa Setswana motswana wetso amogela tsa metshameko mme ke biditsogela gote city ke a gakwa mme tsone tsa re setlhopha sa kgwele ya dinao sa bomme sa Western Dynamites sa kwa Maun se fentse sa Real Killers se le sone e leng sa Maun ka dino tse 5 go lefela go gapa 1300 pula mo motshamekong wa makgaola kgang a kgaisano e neng e rulagantswe ke mokgatlho wa setshwarwa ke ntšapedi ka maikaelelo a go isa ditlamelo tsa botsogo kwa baneng ba basetsana a re utlwe Mareta ka Isara. Western Dynamites le Real Killers ba gorogile kwa makgaola ga morago ga go fenya dithopa tsa Wild Dogs le City Kings mo metshamekong ya bone ya ntlha. Dithopa ka bobedi di simolotse motshameko ka mathagataga mme Gloria Gabolatiwe a nosa no ya ntlha ya Western Dynamites go thoma sethopa sa gagwe ko pele. No eo ya nna yone fela go isa dithopa go ikhutsa ka nno go lefela. Morago noko ya boikhutso dino tsa nna matsorotsoro mo letlhakoreng la Western Dynamites jaaka go thata o bonetse a nosa no ya bobedi ya Dynamites. Western Dynamites ba tswelela ka go thasela Real Killers. Patience Babinang anosa no e nngwe pele Janet Daniel anosa tse pedi go etsa motshameko ka tse 5 tsa Western Dynamites go lefela la Real Killers. Mo metshamekong e mengwe e tshamekilweng mo letsatsing leo sethopa sa Real Killers se fentse sa City Kings ka dino tse pedi go ile nngwe mo metshamekong wa ntlha fa City Kings ba fentse sa Wild Dogs ka tse pedi go ile nngwe. Western Dynamites yone e fentse motshameko kgathanong le Wild Dogs ka dino di supa go tse pedi. Metshameko eo e ne e tshegeditswe ka maikaelelo a go isa ditamelo di akaretsa go ithatobela mogare wa HIV le tsa thibelo boimana kwa baneng ba basetsana. So re kgonne go bona banana ba ile gore ba ne ba supa kgatego ya go itesta ba le 36 ba basetsanyana ba ba age between 15 to 24. Me ra kgona go bona banna borre ba le 2 ba ile gore ne le tsone di partnera tsa our target group e leng AGYW. Tota target ya rona ya letsatsi ne le gore re ka ithella banana ba le 100 ba ne ba tsa go ithibela boimana ba tsere ba le 5 ba ile gore ba ne ba
tsa prep e leng dipilisi tse di kganela go tsenwa ke mogare ba nnile 5. First game re tshameka le City Kings 2-1 ye re lositse but ke tsa gore re ta bankanya a go ntse go tsamaya tota preseason mono wa yone ke gore re ipone diphoso e be re bona gore re ka di bankanya jang. Normally we are training almost every day. From Monday to Friday, with or without the games we are training. That's why we won all our games. First game we won 7-1. Second game now we won 5-0. Such that most of the time you find that they're always together. Setlhopha sa Real Killers se feditse mo maemong a bobedi go ikgapela 700 pula mme sa sala morago ke sa City Kings go tswa Gumare se se ikgapetseng 300 pula fa sa Wild Dogs go tswa Shorobe sone se feditse kwa Mogateng mme se ikgapela 200 pula. Maretha Kaisara, BTV Sports, Maun. Mejanong farle ba tse ding ho motshameki wa monogae wa tennis re botlhe Kganyeng o latlhegetswe ka disete tse pedi go lefela kgatlhanong le motshameki wa kwa Kenya Paula Oko mo kgaisanong ya basimane le basetsana ba dingwaga tse di ka fa tlase ga 12 ya ITF CAT. Kgaisano e simolotse maabane ko mabaleng a National Tennis Center mo Gaborone. Victoria Dakin. Kganyeng o simolotse motshameko wa lekotlase mo seteng ya ntlha mme seo sa fa Oko sebaka sa go gapa sete eo ka 6-4 ya ra go potse gore o tla kgona go boa ko morago mo seteng ya bobedi. Kganyeng a simolola go dira diphoso tse dintsi mme Oko a swela ka go berekela mo go tsone go fenya sete eo ka 6-1 le go fenya motshameko o tlheka disete tse pedi go lefela. Could have made less unforced errors because those ke ka bokilikile go fokotsa go dira diphoso tse dintsi mo lebaleng gore ke kgone go fenya motshameko mme fela ke tshamekile sentle. How I played is 7-6. I performed well, but my unforced errors at the beginning. Gompieno ke tshamekile sentle le fa ke ne ke dirile diphoso di le mmalwa go tshimologong. Maikerelo ke go dira ka gotle go fenya mo metshamekong yotlhe. And we have to keep going even if it's not going well. Mo motshamekong wa Group A le basimane motshameki wa monogae Moshele Kaukau o bone go se go ntla latlhagelo ka disete tse pedi kgatlhanong le Omar Miti wa lefatshe la Tunisia. Le Kaukau la tlhagetswe ka 6-1 mo seteng ya ntlha pele la tlhagelo ka 6-1 gape mo seteng ya bobedi. I think I played out of 10 I'd have to say like an 8 I think or even a 9. Ke tshamekile sentle bothata ke gore ke ne ke retelelwa ke go fetsa motshameko selo se se dirileng gore yo ke tshamekang le ene a boe ko morago mme a fenye motshameko. 30-15 up. From there he usually make a comeback and end up winning the game. Mo maduong a mangwe a basimane ntse le mo Group A Lama Yusuf wa Tunisia o fentse le kawana la monogae Francisco Brink ka disete tse pedi go lefela. Mo motshamekong wa Group B Nkolo Diving wa Cameroon o padimotsana le Muthami wa Kenya ka 6-love. Fine Dati Tlembo wa Kenya a fentse Ungwezi Ryan wa Cameroon ka 6-2 6-4. Ka fa letlhakore la basetsana la Group A Lion la Sud wa Tunisia o fentse Paula Ludey wa Cameroon ka disete tse pedi go lenngwe. Kgaisano e wela kgwedi eno e le 13 mme a karetsa mafatshe a le 11 e leng Uganda, Tunisia, Afrika Borwa, Cameroon, Kenya, Zimbabwe, Ghana, Madagascar, Benin, Guinea le batshegetsa kgaisano Botswana. Victoria Dakin, BTV Sport, Gaborone. Mejanong farlagarla dikgang tsa rona bomme ba setlhopha sa volleyball sa Spiking Stars ba ikgapetse dintlha tse 3 morago go fenya balekane ba bone ba setlhopha sa Sebokeng ka disete tse 3 go elengwe mo motshamekong wa League ya Botswana Volleyball Federation e setseng e le mo bekeng ya bolesome le bongwe. Motshameko o le mengwe e ne tshameka ya league eo e ne tshamekela kwa Serowe College of Education ha rutle go tsara montsho. Mo seteng ya ntlha ya motshameko batshameki ba Spiking Stars ba ne ba suba maitemogelo a fa godimo jaaka ba ne ba fenya sete eo ka dintlha di le 25 go tsa 10 tsa Sebokeng. Mo seteng ya bobedi dithopa tse opedi di ne di lekana ka masheta mme fela Spiking Stars ba dirisa maitemogelo a fa godingwana go ya gapa ka dintlha di le 25 go tsa 21. Basetsana ba Sebokeng ba tsere dikgakolo tsa mokate sente mo seteng ya boraro ba lwa ka gothe go fela ba ya gapa ka dintlha di le 25 go tsa 22 go isa motshameko o kwa seteng ya bone.
mo seteng eo ya bone magare ba Spiking Stars ba tla ba itumile molomo wa tase ba garosanya Sebokeng ka dinthe di le 25 go tse 3 fela. Re tshamekile sentle even though gona na ra slaka down mo setting engwe tota we were supposed to have closed the game ka 3-0 but rena ra boela morago ra ba le sa ba tsa setting we e ke tera relax a bit. They played according to the coach instruction, never reetsa. So we are happy with the win here rona. Spiking Stars in an upper hand because of my experience eba na nayo rona bananyana ba rona ba hola. Me set ya bo raro e re winning re win re set 3-1 set re winning re bananyana ba rona ba tsa ditaelo botoka gona di set tse dingwetse but because of your experience hale le hale ra hella ngwe ba bitiwa ke Spiking Stars. Mo metshamekong ya borre tshamekile morago setlhopha sa Spiking Stars sa ipoeletsa gape sa fenya sa Sebokeng ka disetse tse 3-0 pele ga se tswela se kwedise phenya ya bobedi kgatlhanong le Blockbusters ka disetse tse 3-0. Koketso Ramontsho, BTV Sport, Serowe. Koketso Ramontsho a re tlisa ko bokhutlong jwa dikgang tsa rona mme ga kologela motsamaetso ga ke di fela bogolo jang segologolo o BOTSWANA Connect nako gangwe le gapa e a be le one mmaba a mona kwa ja gompieno ke lemoge ke be ke leboge morwa rre Tshepiso Sekolo yone ngarela dikgang tsa rona ka puo ya diatla nna le bana re a kgaogana la ka mosatsatsi ke le lengwe mme ka la sa bone o eme malala la o tswe go tsweledisa a ba garela ditirelo tsa tsatsi la labobedi tsa BOTSWANA Connect thola sentle.